Ngatho muno ni undu wa gucoka. Samidoh is trending again na rita riri ti undu wa ndeto ciegie ndugu yake na Senator Karen Nyamu, no ni ndeto riu irahutia ciana ciake na kihiko giake na Eddie. Samidoh akoretwo agitrend muno guku nenda-ini, turakorirwo tukigeria kumutumira ndumiriri tukienda kuigua mwena wake wa ndeto, but ndanakorwo agicokia, hoping ni agukorwo akiri address ndeto iyo. Kuratwika kuri na mwana Samidoh agite na muhiki ugi, mwana magite na hau kabere ugitwika ati mwana ucio Samidoh ndakiroraga, na ni muhiki urakorirwo ukiyumiria guku nenda-ini. Arakorwo akirehe ndeto ciegie sister yake who passed on na magite kana ga kahina Samidoh. This lady akorwo akiaria ndeto ici, alleged that Eddie knows about the kid and also Samidoh knows the kid, but ndateithagia mwana ucio. Ndeto ikorirwo ikirekererio mutambo-ini wa TikTok a Kenya, in particularly Samidoh and Eddie fans makienda kumenya kana hihi muhiki uyu araumbũrania ndeto ici no before maikitie migwe yao. Uyu akorirwo agitetera Samidoh na njira nene muno, akiuga hata hawafanani, but sidhani angekuwa wake angekataa kumsupport, but wacha akuje na clear the air cause Samidoh is proud of all his kids. No yu akiuga, am I the only one mwenye anaona mtoi anafanana na Samidoh ama tuko wengi? Ni ndeto Samidoh atakire arakihura mukonde kumagia na riria cikorirwo igiterebwo guku kwa TikTok. Ni tukorirwo tukimutumira ndumiriri tukiigua mwena wake wa ndeto, but he has not yet responded kuri ndumiriri iyo itu, hoping Samidoh ni agugikorwo agiclear ndeto ici. No fans ake na fans a Eddie ni makorwo makimatetera muno, makiuga Samidoh ni mundu wendete ciana ciake na matirona ta Samidoh agikorwo agikana mwana wake uriku kana uriku. Ni kada we nguru kuratwika agite miaka ya na hau kabere, tutigũcitenderithia muno tondu ni ndeto itakiri njikire kirore. Thie na mbere na turn on your notification na subscribe niguo hingo ciothe ukamukira video citu. Tucemanie na next one.